thil tu te amasa in Norway le Brazil in khel tura prediction ron nei jong te chunga lom thu ka soya khami result kha thotan zan in khom ban a ron puan kan tum anga alom mandong tu te po mi longai chang thau don nia tun tuma chuan Spain le Portugal in khel tur round of 16 World Cup sang ni samni paroka adin khel tur thlir lok la tele football khovela hemi ram pani te boruak lo na sat to zia te anin ton zat te po kan ron soi anga ti chuan mi thiam thang ten an lo predict dan te le an lo thlir lok soi lok dan te po ron hru tel kan du bokani ti chuan Cristiano Ronaldo bi a hi a World Cup na nung ber tur ani a chitiang boruak ka ra chuan enge a khoi ram nge thazok kan tan jok ate po kha comment lama han soi ila ti kha kan ngen chawni le ingai thang Spain le Portugal te hi khovel football in tong nem berle in buan tok tak football khovela da Iberian derby tiar riat lar annia an history pum hian Spain an chung nong jok thata ma se an match tam jok ero hi chu anin draw thina match an khel dun to zong za thi somli pakhat ni in Spain chak hi voisom pasari ni in Portugal hi voisari chakin voisom pasari anin draw a tin anin khel chung zong hian Spain hian goal som sari pasari an thun to a Portugal hian goal som li panga an thun to thung kum sang kha zakwa som ni pakhat December ni som pakwa khan Madrid an lo in khel to a hemitum hian Spain hi 3-1 in an chaka kum sang ni le som South Africa World Cup a khan round of 16 a bok in tongin David Villa goal magin Spain 1-0 in an chaka hemitum hian Spain hi khovel champion an ni zui tani kum sang ni le som pani Euro semi-final tum khan goal thun lovin anin ne to ka penalty shootout ta Spain hi 4-2 in an chak le a kum sang ni le som pariat FIFA World Cup Russia a neya anin khel tum kha khovel hian a thengil to lawang 3-3 in anin ne to ka he match a hian Cristiano Ronaldo chuan Spain laka hat-trick ro pui tak asiama kum sang ni le som ni panga June thla khan anin khel le a 2-2 wa in ne to in penalty shootout ta Portugal hi 5-3 in an chak tani an chak mai Portugal champion an ni zui bok kum sang ni le som ni paruk FIFA World Cup round of 16 a an in machon le dona he in khel mu nam tur tak thi July ni ruka alin khel dona Dalasa AT&T Stadium an khel dona he in khel tur hian khovel football boruak ati sang le a Spain hian round of 32 a Austria chu 3-0 in an nea Portugal ero in har satakin Croatia 2-1 in an ne ve thunga an boruak po asang chho le to bok he match a hian kumsom li pakhat mi Cristiano Ronaldo World Cup knockout ta goal thung khung thei upaberle Spain no pang thiam bi Lami Yamal kumsom pariat te in machon na tur ani awangin en a hlo zual le dona kum lian ta a UEFA Nation League final a khan Portugal hian penalty shootout magin Spain hian lo ne to a Spain hian phubala an chak le to a chu wangin he Portugal le Spain in khel tur chung changa hian khovel football thiam le chut mi te chuan Spain hi chak jok tura an da tlang puya data chut lok tu Boyle Sport le statistical simulation sang tarlan danin Spain hian minute som ka chungin chak theina za asom nga pathum an neya Portugal hian za asom ni panga chau beisena an nei thunga za asom ni pakwa ten an in draw an ringbok quarter final lu tur zoka an than a po Spain hi mashwai tu zok an nia football pundits le football analyze le chanchin bular US Today le Ghana Soccer Net te chuan hetiang hian team pani mi zia an khai kina Spain hi kum sang hi som ni paruk World Cup a goal chu alo a laveng him om chun clean sheet team pani zinga pakhat an ni a chuta Austria kha 3-0 watin an sop boka Lami Yamal a hla om na le Michael Orzabal a goal thun theina awangin an attack an hle dona expert tam tak chuan 2-1 a Spain chak an ring zoka expert te chuan Portugal hi an squad a cha rualin anin khel dan ala thatok lo le ni inan ria a
match masalama Croatia laka har sataka true wana anchak laka individual quality anti mai Ronaldo penalty le Ramosa time goal wang liao ani ti in an soya normal time 1-2 in Spain anchakang ti ring tu antam le a match a draw ani point kum lian ta a National League poi an to angkha thleng to lovin Spain hi penalty shootout ta an tling zo kang ti im betting side sang chuan an ringam zok bok ma se Portugal hian mimal thian na uchuak tak an neya Diego Costa hi penalty ya arin tlak le a Bruno Fernandes le Rafael Leao te an tlan chak boka chuta Cristiano Ronaldo hian ma ruain experience rin tlak tak an neya ma se midfield lam an tlacham that thina match masalama an khel dan enin an in khel dan hi ala thatok lo le ti hi an soitam ber alani Spain hi tun World Cup tournament a hian defensive solidity nei thaber pol ani anti theya goal khat po an la thun ti lova ball an control tat theya Lami Yamal skill le Michael Oyarzabal a goal thun theina an attack asiam le dona expert te thlir danin he match hi Spain in ball an chang tam zo kanga Portugal ero in defensive block tlau tak siamim rang takin counter attack magin Spain defense nung zok tlo thut an tum thin donani Portugal le Spain in khel tur hian khovel mun sanga football fans te pawruak atisang chole a abi takin rampani in region na Iberian Peninsula a pheichuan boruak asang chhoto le a match khel na tur Dalasa ATN T Stadium mi sing riat chuang len na chu a ticket po ral zo vecto sold out vecto a ticket om to lo nu po hian fans te chuan ticket mu tumim resale market a tau tak takin anin chu na sa le a rampani in region na khuwa le khopuya fans te chu anin fiam na sa le bok khopui lun lai deu Portugal khopui Lisbon le Spain khopui Madrid a te chuan fan zone lian tak siam chua ania screen lian pui vua ani bok Portugal fans te chuan kumin hi Cristiano Ronaldo ta na ahna nung ani thei to awangim number 70 sat an ha chuak na sale a Spain fans te ero chuan an wonderkid Lami Yamal jersey an leina sa hle thungani social media Twitter X TikTok le IG ate kumsom li pakhan mi Cristiano Ronaldo le kumsom pariat mi Lami Yamal te thalak posin ti thupui lian ber av achang chho me ka av fans te hian the king and the prince ti im he match hi an soi lar le a Lami Yamal chuan journalist te zona achan na a Portugal hi khel achak to le a Cristiano Ronaldo te nena huang khata han khel dun achak thu ha hi pinasoya he World Cup a hian an ma ni ne thei an om arin lo thu po asoi he Portugal le Spain in khel tur borok sang tak hian eng ang borok nge min hruai thlen don ti hi khovel mu le riat cha kania Cristiano Ronaldo hi World Cup ti hlutu zingami ni im fans tam tak nei ani awang hian he in khel hi thlir tu tam tak an om ngei tura rin le be sei me kani